Allah Taala ata-ene jönündө эмне дейт? Ауду биллахи минеш-шейтанир ражим. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qada degeni Allah Taala çeşim çıgardı degeni. Ötkön zamanda. Allah Taala'nın çıgargan çeşimi hiç kaçan kıyamatga çeyin özgörбөйт. Andan keyin dagı özgörбөйт. Allah Taala'nın birinci çıgargan çeşimi alla ta'budu illa iyyahu. Japadan жалгыз Allah Taala'ga gana ibadat kılуу. Ekinci çeşimi ve bil valideyni ihsana. Ata-enеңе en jakşı mamileniz kılgının degeni. Allah Taala ihsan degen sözdü koldonuuna. İhsan degen sözdün Arap tilidegi manisi en jogorku dengелдеги amal bolup eseptelenет. En jogorku, en jakşı mamilega kim tatыктуу экен? Ата-эне татыктуу.